тыныш адам еште жоқ. Видеодағы мен ғой кірген ішке. Қайта іште адам болған жоқ. Бәрі жақсы. Өзім де жақсымын. Аздап взрыв болған кезде қайта балконда жатып қалдым ғой. Обратно тягім сондай болды. Что там тыныш па? Жақсы говорю. По прибытию сил СС департамента по чрезвычайным ситуациям была проведена эвакуация. В ходе проведения разведки произошел хлопок газовоздушной смеси в кухонном помещении на 3-м этаже. Погибших пострадавших не имеется. В настоящее время пожар ликвидирован. Просим граждан соблюдать меры пожарной безопасности.